Ihlekani maxaka. Mwini ku vuka mi ni vukile maxaka. Maxaka lawa maxaka. Kumbe ku byela maxaka nkombe mun lave tinamba ta news. Mu byela news swa ku mina ni la ku xava tiku gagaza. Wawa. La ku xava tiku gagaza, la ku lichicha ni vito litamaha tiku litamaha tiku la mina. Wabiti. Ni vanhu va tshama ku lahaya. Ni ta va holela 350 hi n'hweti munhu a tshama ku gaza. So a gaza ni la emahaya me. Ita a vito la gaza ita cinci nga ta have gaza. Ita ve DMG Dioff. Waswithi hikuva maphorisa laya vu getete mchumu ya me hi xikoloti ka shop ya me. So la news a ni xavise tiku ka gaza a maphorisa lawa ni ta ma hakela mina. Ni masocha ni vagondzisi ni ta va hakela mina. Ni munhu a tshama ku gaza ni ta mu nyika ta mu holela 350 hi n'hweti ya mahala ntsena. Na ni xavise tiku letiya ka gaza hi mahaka mina. Byelani news. Bongeni.